Ćao svima ljudi, Karlo Huznik ovdje i danas ćemo igrati Rainbow Six Siege. To je Rainbow Six Siege. Ček sam malo da nastavim kameru. Evo ga. Znači Rainbow Six Siege ćemo igrati. To će biti naš gameplay. Ok, krećemo sa gameplayom. Ova kamera me više nervira. Jako me nervira. Kako da ću... Mislim da će sad biti dobro. The way it's meant to be played. Objasnila sam u prošlom videu kontrole i to, tako da danas će biti samo gameplay. I nikak ne mogu preći ono što sam u prošlom gameplayu. A na normal težini je. You will engage in 10 fundamental counterterrorism situations before being deployed. Report to the SAS base in Hereford. You are to infiltrate the kill. Eliminate all hostiles. Evo krenuo. Samo malo ljudi oprostite, ali vama je sivo na kameri. Ne smije vam biti sivo. Ništa ljudi, bit će sivo, ne mogu drugčije. Jer je tek novo. Ja ću ući malo. Da budemo što više stela. Ovo vidimo neko ko isto tamo uči. Ako ga vi vidite, ali moj mobitel svi. Nećemo ga previše ciljati, to će onda skužiti. Idemo na legendarni pištaljčić. Šalim se na pušta. Bacio flashbang, okrenem se. Bacio flashbang, ja se okrenem, još uvijek mi je mutno. Evo. To je neka bača, nemam pojma. Okej. Ovdje tu sam sredio. Bar mislim. Sredio sam njega. Hold to Rapel. Pa di mi je sad Rapel, ne znam. Eto ti elementa. Pa ste vidjeli sa kamerama malo. Kako sam to uspio, Neću vam prihvatiti dok stisnem space. Šta je? Prosto ljudi samo moram malo pomotkati kameru. Još uvijek dobro vidite, mislim. Da, dobro vidite. Okej. Pa kak sam se raskrvario tak malo. Okej, sad ćemo probati hero kill. Znači hero kill. Evo ga, stavit ćemo ovu bombu. Ovdje tu. To sam rekao i ovdje tu. Okej, to ne je ovo što. BOOM! Aktivirali smo. What the heck? Napravio sam headshot. Ubio ga. I dok sam letio kroz prozor, znači u zraku sam, air kill.
Oh, yes, 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 yes. Tu ćemo staviti jednu bombu, nećemo još aktivirati. Samo to nema nekog, kao što vidimo. E da, i zaboravio sam u prošlom videu s kontrolama reći, možete vrtiti srednju tipku miša da vas imate oružje. Ok, uglavnom ajmo ovaj. Ok, ovo je pametno da smo se sakrali. Jako pametno. Za kauč. Ok, idemo. Neko je epidemija. Što bi vidjeli koliko je njih tamo? C? Pa ni C mi neće pomoći. Njega. Reload. Promijeni. Eto te ga našuti malo sad. Idemo sad ko Rambo. Eto me ga na. Kako me glupo ubio je. Ali stisnuo sam malo napad i nije i šta sas? Šta znači sas? Connection required. Turn to menu. Sljedeći put ćemo igrati neku drugu igru. Pišite u komentare ako želite igrati online sa mnom ili ako neko želi igrati sa mnom od vaših prijatelja ili tak. Najvjerojatnije ćemo igrati online ja i moji prijatelji koji su mi pomogli da napravimo ovaj YouTube kanal. I ništa. Balkan YouTuber se pozdravlja i da molim da se stavite like, share, subscribe, ali ne morate, dislike, komentar. I ako vam se svidjelo zapravo, obavezno like. Ok, uglavnom, ako je neko prešao ovo, napiše u komentarima kako. Ja ću u jednom videu dati svoj broj šansa. Što sam broj telefona, ali to je samo na FaceTime. Vidite? Recimo na Balkan, FaceTime. Ali ja tek idem u 4. razred, tako da nisam baš dovoljno. Znam, ne idem u 4. ali ne idem u 4. ali ono Alok Mute. Mute? Ček se. Sledge, Teacher, Ash, Termite, Twitch, Montagne, Glass, Fuse, Blitz, IQ, Smoke, Mute, Castle, Pulse,
Dok. Oh. Capcom. Capcom. Ajme, meni ovaj bi mog bio odmah da bar mogu biti. Ovaj tu ima super loadout. Operators video. Mora biti video. Baki. Možeš razbiti sve zidove s tom puškom. Au, brate. Au, brate. Okej. Tačanka. Ne znam sebi, koji sam ja operator? Da bi se vidio. Tako da se vidim. Ne mislim da sam ja ovaj sljedeći. Ne. Pa, moguće da sam ovaj. Loadout bi promijenio.